lakasida Arambai Tenggol gi oina ngasi koi pung ama chupna koi wari sana jamani ada koi hanagumna hanamangda koi pisin jagi ba koi memorandum sab mana memorandum ngasi gi Ajay Kumar Bhalla honorable governor da song pisin jai ai riba keno si memorandum si mayam lobi ba yagani kasi koi gi memorandum ne foreign keno photo copy ba yagani aduga tai thodo ko leite koi manungda understanding khar leinare ado understanding do koi kona miyam da mu khanjar Mulai cerita tu memang kita nggak habis buat. Aduh mata tu kau wari sana ya ba. Aduh ini sana itu foto ini condition do. Condition kan lagi. Tang update tahu jadi kita tu. Condition lagi dia tu aku ngasih makti kurang tang do kain hajar. Aduh kena yau gini. Masih wai sana besi aku gi CMP gi commissioner Munindro IPRO Shamak Robin ada aku Luching Purel chief Gorongan Hukuman ada Unit 19 gi commander ko kano Langgol baga aku mari unajam. Gaming saya tu. Kena ba? Gaming saya yau gini. Government sa di thodo ko na suyau di. Aduh governor kayak thazab ya kita habis buat. Governor ki thaja basi full peace la ani habagi adugumba thaja ba piri admai torga koi da su mana request tori ji kari hatare peace and normalcy lagna ba koi meawna mating pangbiu ana hojiki kulai nunglai meam tikhanna ba kona ba ji situation ji loira matungda highway akoi leidi ba highway ni mak loi hangdoga akoi loina mak changna thongna ba yaba ado hanagi hanagum normalcy leiba state ama yam ing tap leba ama dumba leba ama oina ba mana tu matun konarani ha du mathang Kulai thadok pasida kena solution purak penggangani na Arambai Tenggol thazab bibrap tapi ubah. adu akoi kona matang sa ba hajar gi musi mak hajar thank you Betul sampai Islam